Prinos i kvalitet voća u šabačkom kraju zbog dugotrajne suše kao i zbog toga što je zima bila duga i veoma hladna manji je nego prošle godine za 20 do 50%. Savetodavac u Poljoprivredno-stručnoj savetodavnoj službi Šabac Milorad Jocković naglašava da je rod maline manji nego lane za 40 do 50%, a rod i kvalitet šljive, naročito stonih sorti, manji za 20 do 30%. Za jagodaste voćne vrste one su prvenstveno pod zalivnim sistemima i uopšte voće koje je pod zalivnim sistemima je manje oštećenja ima i najviše će se to praktično odnositi, odnosno najviše će se pokazati na prinosu narednoj godini, odnosno na formiranje rodnog potencijala, odnosno rodnih pupoljaka za narednu vegetaciju. Više oštećenja, odnosno više posljedica će pretrpeti voćnjaci koji nemaju navodnjavanje i to je možda i neki generalni savet poljoprivrednim proizvođačima, mada zaista u delovima gde su bunari dosta duboki je, da kažemo, velika investicija, ali Ministarstvo poljoprivrede daje podsticaj tako da se i na taj način može nekako ublažiti, odnosno smanjiti taj trošak, a s druge strane uvećati prinos i samim tim i zarada. U mnogim zasadima osušila su se stabla šljive, naročito gde nema navodnjavanja, slično je u zasadima kupine. Ukoliko se nastavi suša, može se očekivati i manji rod jabuka. Kupina je već tu, da kažemo, pred kraj berbe kao što i kod šljive, ali visoke temperature koje su bile u prethodnom periodu, nekih 2 do 3 nedelje, su smanjene. Na prvom mestu prinos, a na drugom mestu je tu, moramo reći, i kvalitet ploda se na taj način smanjuje. Tu je možda i generalno ne samo kod kupine, nego uopšte kod voćaka treba razmišljati i o protivgradnim mrežama, odnosno ne da štite samo od grada, nego štite od direktnog sunčevog zračenja, samim tim se smanjuju oštećenja od ovakvih žarkih, da kažemo, dana i visokih temperatura. S druge strane se mora uvek voditi računa i kalkulisati sa cenama. Kod kupine to ove godine, nažalost, su cene nešto ispod očekivanih, tako da u svakom slučaju ta neka protivgradna mreža, odnosno zasena, se na kupini ove godine teško mogla isplatiti. Ekstremno sušna godina pokazala je da bez navodnjavanja, ali i primene drugih agrotehničkih mera, voćnjaci slabo rađaju. Inače, u zasadima šljive polako se privodi kraju berba. Otkupljivača ima, a cena prve klase je od 40 do 45 dinara, dok se druga klasa otkupljuje za 30 dinara.